Magnano mbola tsara tsika jiaby. Asabakhair, bonjour tout le monde. Mirary soa ho anareo tatry ny fetiny Pentecôte. Ary mbola agnatin'ny mankalaza zegny atsika niany Ambaribe moa mazava ho azy isaky ny alatsinainy Pentecôte karaha ty dia magnano diabe ary fivavahagna maventy agny aminay Ambatosavavy agny ary miaraka mivavaka amin'ny vahoaka eran'izao tontolo zao. Ny Pentecôte dia etsika tsara fa andra raiky nilatsahan'ny Faniamasigny tao amin'ny apôstôly. Apetrakatsika fagnontaniana amin'ny raha misy amintsika Madagasikara eto, fotony atsika Madagasikara eto maro ny mpino kristianina ary maro koa ny mpino silamo, Zagnahary araiky fo, tsisy aroe zegny fa ny finoagnany maro. Ny tiako agnontaniana zegny apetrakatsika amin'reto mpitondra reto niany fankalazagna ny Pentecôte na ny alatsinain'ny Pentecôte hoe anareo mpitondra reto magnasary mandeha l'église anareo dimanche, mangalatra koa anareo latsinainy am'le fomba fiteny. Apetrako aminareo mpitondra na ministre anao na tiako premier ministre anao na président république anao na super président anao na super ministre hoe mba misy fagnahy masigny ve nilatsaka aminareo niany Andramasigny amy raha ataonareo amy vahoaka malagasy zay tsy magnino anareo, zay nampindrana anareo fitondrana nefa ny itsakitsainareo tsy asianareo aja. Tsy vita ny vahoaka malagasy fa jusque amin'ny rasambentsika itsakitsainareo. Ke apetrako fagnontaniana ho anareo araikaraiky aby agnatin'ny fitondrana ty, na super président anao na super ministre anao na tsy haiko super député anao na super tsy haiko nino, hoe io fandehananareo l'église dimanche andra fety mivavaky ry sasany zegny mahasary mandeha mamainky père Pedro, mba misy fagnahy masina ve nilatsako aminareo aviananareo magnano toe-javatra karaha io eto amin'ny firenena. Samy maminavinantsika, samy mandiniky zegny. Bon, nisy publication nataoko tao moaly, mety maro aminareo tehitry gaga, misy nikaiky za aza lazoko be karakory tsara be izy ty, resaka ambario be le raha ty fitondragna ty fa etsika fa izy koa tany hitandreo haindreo na hoe fatry na district ako volagniny zegny tsy resy lahatra andreo ny vahoaka, ha manangana lalagna ro manangana sampogno ro, tsy andeha lavitra tsika raha nataondreo tadiogo fa indreo boka ro tsy ahazo olo ary tsy aresy olo tadiogo tamin'ny fividianana be ny tanàna. Ino raha nataondreo? Nandeha ro nagnapetraka président délégation spéciale Diogo Siareza. Tsy haiko ino moa antony nagnanaovanareo lalagna hoe miasa 5 taogno ny be ny tanàna de mandeha ny fifidianana. Ino moa antony nagnanaovanareo lalagna noho ny anareo zo io miasa 5 taogno ny filoham-pirenena de mandeha ny fifidianana. Nefany vahoaka manatsafidy, vahoaka mifidy olo tiandreo hitondrareo ankatsara tanànandreo, lalagna hafa ndraiky ampiarinareo baka ambadiky. Fagnontaniana maromaro, reto mpitondra reto baka tsy mahava fagnontaniana, zegny le problème ndreo ary zegny raha atahorandreo. Rango zegny nitsangana ny MRFM na ny mouvement fédéralisme, nisy aobaoba ro
navozondro fotony jeune ririky zay eo ary zay jeune tsy ambakegny ary tsy andeha agnambaka vahoaka fa magaga asenareo mifidy vahoaka mandany andra ro mandeha mifidy mandany lera ro mandeha mifidy tetetek soloanareo koa le rythme fotony asa donc tsy magnano raha tianareo lehibe n-tanàna asa donc tsy voabekonareo lehibe n-tanàna alô soloagna PDS olo tianareo bekoagna antsoritinareo milamboridy apetrakanareo eo comme quoi hoe président délégation spéciale nany PDS PD spécial donc izy io raha mandalo adioko ary misy PDS atsika Diego za tsy haiko nino asa ataon'ny PDS io hoe franchement za tsy mahay hoe ino fa fangala fanjava maromaro izy io hoe idriky taogno maromaro izy io hoe za personnellement zanaka Diego za tsy meta ino raha niova Diego naha Diego ny Diego nefany merany eto taloha 2 fois lany nakatsara nagnamboatra nahavitany ary nanagna fiaraha-miasa amin'olo baka ivelany noho ny fatokisan'olo baka ivelany merane Jean-Luc nandroso Diego nipody amin'ny lazany Diego hoe agnisan'ny tanàna madio indrindra raha a Madagasikara atsika mivolagna azy io mampalahelo mazo Diego za baka tsy hagnano fagnontaniagna nga radio la hoe misy fanjakagna ve eto misy jirama ve eto nefa ny irony mamono jirama irony mamono fanjakam-bahoaka fanjakagna roe boka a Madagasikara misy le hoe fanjakagna andesim-bahoaka ary misy le hoe fanjakany rasa fa ty fitondragna andesin'ny vahoaka nagnapitrany vahoaka nareo ty nagaga zao tontolo zao tegna nagaga an'izao tontolo zao nino fitondrany radioelany zay magnambaranareo fa fitondragna ny favoritisme aoka zava koragna zay tsy mitady sezy kony zay misy sezy izy io sezy pitrahany aty karaha sezy pitrahanao an-tragno aza ma olo tsisy sezy an-tragno fa le fifidianagna natao ahezan'ny vahoaka hitondra faritry misy izy tanàna misy izy avadikinareo karaha takopanga ataonareo karaha takopanga ny fiainam-bahoaka atsika mandeha miza Diego ataoko vidéo baka io alevako amin'ny mur anakao za tsy masaky mivolagna hoe io Diego za koa mahita vidéo za tsy masaky mivolagna hoe io Diego tsy Diego cousin ny Dora wala tsy Diego Maradona fa hoe Diego Suarez tendro ny avaratra anareo koa mahita vidéo zao nareo mahina-kina kazala soko be aia tsara be zay ety Diego zegny maloto lalagna tsisy amin'ny lohany tiny mamegnatra présidentsika vazaha taratasy io boka tsy vazaha fa vazaha taratasy raha lainy Mamadou papier ino raha misy anao président anao volanao vazaha nefa nanao vazaha papier vazaha taratasy karaha Mamadou irany Magic System anao mandalo amin'ny consulat Diego
anao mivola eto moa consulat de France sa eto consulat Nîmes mahamenatra za koa ny magnontany tegna mba karakory ataony monsieur le consul ndraiky reo mpiasan'ny consul mandeha miasa amy lalagna devant bureau ndreo nefa agnisan'ny olo mamatsy vola atsika ny européenne agnisan'ny olo reny malala atsika tamin'ny fahagolantany fanjanantany la France aza la ary agnisan'ny tanàna na izy ny izy tamin'ny vazaha mbola teto Madagasikara Diego Ceres zay anao zio mandeha amy quartier-ndro ataoko hoe bourgeois regny vazaha sy ny forongony regny milamigny tanàna ndeha amy tany misy vahoaka madinika Diego milamigny tanàna éclairage public mirehitry mahampy fa zio ty non mampalahelo mampalahelo Diego raha vokatra baka amitsika io manjary produit de luxe lafo tsy voavangany vahoaka sira mbony tragnotsika eto hoe lasaliny atsika mivanga sira lafo magaga antsalaka mamokatra légume rango zay ary io antsalaka io mpamatsy légume volaniko taminareo teto hoe amy sambo jiaby mandalo Diego io antsalaka kapitalin'ny katy io niany tsy voavangany vahoaka raha zegny a Diego tsy vitany Diego même Madagasikara jiaby tsy mahavanga raha hoanigny vangegna amin'iny masy tindre vola tsisy nefa ny président ny volagna hoe arakarena ny Madagasikara président Rajoelina mba mbaraza edy mba sy ava volagniny ministre ny finance nao hoe ino mo arakarena misy agnatin'ny banque centrale ino arakarena misy any budget finance amy tantagnany ministre ny volanao banque centrale tsisy vola ministre ny France et ministre ny finance tsisy gourso trosa lava ke anao volagna hoe arakarena tsy haiko malagasy ry namagna anareo ve mahita arakarena amy firenetsika eto za tsy mahita ary za tsy mahay mba aseva volagniny ministre ny finance nao koa ny président aboakany noir sur blanc sur A4 hoe firy arakarena misy a Madagasikara amy fotoagna zio arakarena ny trosa donc arakarena ny fagnondrana arem-pirenena donc arakarena agnaty posinareo donc zegny ny misy a Madagasikara zegny naviako ny vola hoe fitondragna ty fitondran'ny favoritisme anao koa mahay magnano business miaraka amindreo anao mahazo place anao koa mahay magnodikodigny volam-bahoaka mahay magnodikodigny volan'ny public bonjour anao mahazo place plus que anao magnodigny volan'ny public plus que anao mihina volam-bahoaka plus que anao mahazo place agnabonabo zegny système ty mpitondra andesin'ngay Rajoelina ty magaga ke atsika samy magnontany tegna hoe andesindreo ia mo atsika ty andeha tondro nino andeha tondro colis malagasy sa andeha tondro marchandise ny malagasy
Bambaraze koa azafady raha andeha ataonareo zay Madagasikara eto. Andeha ataonareo marchandise ma zay ty sa andeha ataonareo colis? Mampanontany tegna. Salama jiaby atsika. Mampanontany tegna. Ndre zao tontolo zao lany fagnahy gaga hoe président nareo ve mahatsapa fanagnany firenenanareo sa tsy mahatsapa? Atsika koa ny fa miohatra le moins à l'infini. Atsika fa tsy la queue, fa atsika fa ny ohatra moins à l'infini. Atsika fa tsy agnatin'ny rayon eky. Mampalahelo. Amin'ny Ambaribe zao ty ary andeha atao PDS koa. Mbola koragna raha io, tsiotio. Nazoko vaovao io baka agnabo agny hoe ho atao PDS aminareo Ambaribe baka agnabo agny amin'ny lohan'ny primature agny. Nazoko vaovao io. Bon volaniko tamindreo. Raha zegny mbola azo matoleny ato fa raha io fa mila rehetin-lokony e. Bon. Zany anontany, azovy koa olo andeha apetraka andreo io. Manafila tsy tianao io. Za tsara tsy tia olo, fa le toetragn'le olo tsy tiako. Zany olombelogno. Ndre biby to tiako ke olombelogno tsy tiako, fa le toetraigny, fanambaniagna, fikatikatramoegna vahoaka tsy tiako. Oui, Sandra. Atsika jiaby fa mahay Ambaribe. Atsika jiaby fa nahay ta Diogotary, ta Milobe, ta Antsoy. Za koa nanogno reo tanàna efatra zay tokony hainareo hoe azovy ma olo mila andeha ataondreo PDS. Azovy antsika tsy mitomagny. Resaka impôt Ambaribe. Ndraiky nisy olona angalagna 120 millions, tsy haiko firy millions. Resaka impôt 3 ans passé teto. Naboakako teto dossier zay. Nivolaniko teto dossier zay. Non? Noho ny favoritisme n'ity Rajoelina mianakavy agnatin'ny fitondragna ty, ampanongaigna agnabonabo le olo. Andeha atao PDS ny Ambaribe. Mbola point d'interrogation za. Fa io tsika mahita izy. Ke za manetra tsika vahoaka ny Ambaribe. Mba mifoaza fa mafy raha mahazo atsika io. Tamin'ny impôt tsika fa voakibay voadoiky. Ke izy koa izy na PDS io. Bongosa atsika. Atsika koa tsy mitsangana rango zio. Bongosa atsika. Fotony nisy fanintry tioke. Adosy fanintry. Andeha ampidirana skolopandra na hoe tambo. Bye Brazil zala e. Tegna marigna ambarako anareo. Bye Brazil. Atsika koa tsy mitsangana rango zio. Io tsika ina raha tsy fihina. Za koa mikoragna resaka impôt zay Ambaribe tokotoko hainareo hoe azovy olo zay. Ndre izy mahita atsika milalagna magnambognabo tegna zay ngabaka. Matoa ralainy gouverneur taloha nadoso ny soloagna président Corne Tasiano odikany. Fa niany zala deja olo fa mitomagny mitetry. Diego Tamilobe Tantsoy Navanos be pira. Andeha atao PDS. Mialatsigny aminareo fanjakana zala. Zay fa dronika koa manga ndraiky konokono. Zay efa vangoenareo arabika midrotro. Baseky zalahy. Baseky finananareo angovo ny hevoko ny vahoaka. Izy volagny hira toy. Magnano fiaignany korika.
mahivo, tsy mahivoko mitady. Mais normal, mina fiainana, mina volam-bahoaka, magnodikodigny volam-bahoaka. Favoritisme parce que akamakamy. Zay netreto fanivolagna, fitondragna ty ne akamakamy, cousin, valay, cousine, ragno, zanako asidiko, allo, samby etratsika samy mihina agogo. Zay tsy mivolagna zay lampanjery. Zay tsy mivolagna zay tragno fagnahy. Fa matoa zay nanangana ary nitsangana en fomba mahamety izy ny MRFM, mouvement ny fédéral. Fa hitanefa seul moyen tsotra, za, anao, izy, anareo, atsika miaraka amin'ny fédéral, etsika hoe hoisy ny hoavy ny zanakatsika mare, hoisy ny hoan'ny zafitsika mare, anagnatsika taolagna tahezagna mare. Fa koa fitondragna ty, non, franchement, indiscutable, inavitrable. Ambarako anareo raha misy aboaka dossier. Ty boka raha ambesanareo jiaby dossier boka. Atsika tsy mikoragna volanko koa tsy dossier. Misy dossier nazone mbola publié koa baka io koa comme mahazatra. Atsika boka tsy misy télévision. Fa lera atsika misy télévision zay magnano direct aboaka nefo dossier. Novembre 2024 nisian'ny rahabe ty. Ampodiko le 4 novembre 2024 nisian'ny raha ty. Za tsy anondrony signé raha ty. Fa nareo mahita izy amin'ny muraneo. Fa boakane. Ni raha misy. Resaka lavany le raha. Fako moaly tsy haiko no moaly tsy haiko dimy afako moaly. Ai tsy maintsy abokako ranavavy. Fady zay tsy maboaka dossier. Ty tsy afaka andro dossier raiky ty. Zay tsy mikoragna ko tsy dossier. Le 4 novembre 2024 dossier ty. Resaka lavany le raha. Anareo tsy lany fagnahy. Tamin'ny fin de semaine igny, za nagnaraka radio namagna amin'ny faritry Sava, naregnesako feon'ny honorable Jack, na i Jack Palance, nagnadio maximum le resaka lavany. Ta fivoriagna ny gouvernement ny conseil des ministres tambariobe, za nitondra olo resaka lavany tamin'ny président, hoe karakory ty resaka lavany ty président, ho asitsika resaka. Karaha zay koa resaka lalagna sambava, président ho asitsika resaka. Ho amboarina ny lalagna sambava. Jack Palance, honorable député Jack. Nisy moment 2 fois nataonao hoe ndraiky ndroe donc atosiko aminaka vandy devant radio lanao tamizegny tasambava ny volagna hoe président anao tam propagandinao taminay teto nampagnategna vahoaka resaka vidiny lavany. Bon, tsy ampodiko volagna anao tamin'igny. Fotony olobe anao tokony tsaroanao volagnanao na ino niany volagna io tsy ampodinao hoe ampiakara telo avoeny vidiny lavany. Anao zay vice président ny assemblée faritry ny Diego. Takibaka anao koa masaky zala. Ampidiana amin'ny telo avoeny nambaranao président Rajoela vidiny lavany fa maty ny tsantsaha. Kanefa ndraiky
Ireo magnano affaire-ny Lavani, incroyable zay nahita dossier ity. Incroyable zay nahita dossier ity. Ambarako anareo, tantareko aminareo, volaniko aminareo, lazaiko aminareo. 7 palety. Tanareo atsika jiaby mahay palety, le raha fagnondranana entana regny. 7 palety natao tagnaty conteneur. Lavani. Lavani 7 palety zegny ambarako anareo. Zato magnano hoe cartonnage. Bazava boka palety regny. Amondrananao carton. Koa 7 palety zay magname carton ata zato magnano hoe box ozy izy no vazaha. Ke iraty 7 palety. Détailleko aminareo eto izy. Misy palety 1, 2, 3, 4. Misy 5 palety. En palety fito io 5 palety misy 24 box. Zany hoe misy 24 cartons de Lavani de Madagascar. 5 palettes sur 7, 24 cartons Lavani de Madagascar. Naondrana amin'ny conteneur. Recette vanille naondrana reo. Le premier gamme, le tegna hoe Lavani, misy catégorie boka Lavani reo karaha makamba, karaha loko. Ireo io amizay entre 16,5 à 17 cm. Azonareo raha volaniko. Ho an'ny olo mahay Lavani mahay raha zay. Entre 16,5 manomboka 16 baka 16 cm à 17 cm. I Lavani naondrana io. Dimy amindreo io volaniko aminareo, 24 cartons par palette. Eritrereto amizay 5 palettes, 24 cartons par palette. Misy koa araiky 22 cartons en palette araiky. Atsika boka samby mikoanty ampodiko baka io. Misy koa palette araiky faharoe farany 18 cartons. Resaka Lavani le raha. Donc magnanaova compte atsika fa za tsy nandeha l'école, fa za nandeha l'école. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 cartons. 5 palettes, 24 cartons, plus 22 cartons palette araiky, 18 cartons. En total, za tsy nandeha l'école, 136 cartons de vanille. Naondrana tsokosoko. 136 cartons. Box. Carton box. 136 cartons sur 7 palettes. Vanille naondrana tsokosoko. Amty fitondragna ty. Normal atsika mpitsabo Lavani. Poretindreo, vonendreo, diadiavindreo. Fa ireo ndraiky magnano koriky, tsy mahevoko mitady. Izy volagny hira ty hoy. Tsindriky nefa io. Mbola igny emballage fagnondragnana nga izy. Aboaka koa jiaby baka io amin'ny Facebook io. Eto tsisy raha misitriky. Zegny mahay fédéral zay, tsisy raha sitrika anareo vahoaka. Donc 136 cartons de vanille.
mbola tsara nareo eva kory aro zay ay. Or anao mizaha am vidiny iraisam-pirenena kilo aza tsy volagna hoe antsinjarany kilo lavaniny any ivelany entre 1600 à 1800 euros kilo lavany araiky. Samia magnano compte amizay tsika jiaby 136 carton 1000 ataotsika prix farany ambany izy hoe 1600 euros le kilo any ivelany. Firy milliard amizay zegny nidriko nandeha ia nandeha aminjovy azaveko. Tanareo problème tsika Madagasikara eto io resaka pétrolier io atsika jiaby mahay zegny. Zegny antony ministre ny angovo sy nino trokafo tiako hydro carburant ngiay ministre Olivier milefa mpagnano gazety tsy sakiny mavozo ang tagny mpagnano gazety izy amraraha ty. Mahino anao ministre milefa mpagnano gazety de misy niavanao koa fa tsy te koragna mpagnano gazety. Normal ny any atsika tsy mety mahita solution resaka io téléstage ny Jirama magneragna Madagasikara fôtiny ino tsy vo efa ny fanjakagna trosa nataondreo tam Jirama resaka carburant mandefa motera jiaby araka ny Madagasikara. Ino amizay takalony lavany. Bon karaha le resaka taninay Ambarivobe alen'olo araiky io hoe nanagna siramatrosa tsy vo efa ny siramatrosa le société mangala valeur ny volandreo tam siramatrosa am sirama. Na ino matsambaranareo zay mariny ohatriny loatra matrosa n'olo tika 17% ny anosy be andeha len'olo araiky tany mialatsiny. Eto koa nareo zio carburant tsy vo efa nareo vahoaka mijaly nefa nareo magnondrary am-pirenena ny biby antsokosoko anareo bokoa mankadalana vahoaka mandeha ny fagnadediana efa nodiny biby. Monsieur Olivier, Monsieur Fontaine, areo boka Olivier araiky ministère ny miny araiky ministère ny angovo. Monsieur ministre agriculture aiza fipetraka an'ty raha ty 7 palettes 136 cartons lavanity le 4 novembre 2024 date ty ato. Besa boko anareo ngaran'olo tsy aboko izy io tso tsy hitanareo boboka koa baka io 4 novembre 2024 affaire ty. Ke karakory mataondreo mera miasa tsy ho adosondreo parce que tsy mira jery amindreo fa reo mila olo vo bekondreo andegna botry vahoaka andegna botry district andegna botry firenena andeha hinanandreo vola angovom-bahoaka. Mafy any asandry salampagnano lavany io mafy asan'olo magnano lavany fa io tsy karaha nareo am bureau lalala magnano lecture vita signature midriky olo magnaraka zay misy rendez-vous anareo climatisé mandiana boka anareo midodriky tany niandra karaha ataondreo io. Zako anareo mavita raha vitandreo io anareo misy raha ataonareo le ministre isany lecture signature climatisé fa vahoakany mitangozomagna ny hoanigny niany andraiky amaretsy karakory
affaire maloto ataonareo zegny anareo vola am'tia tanindrazana alafinareo tanàna olo miasa mampiasa olo amanjatony roasinareo fodinareo zegny fitiavanareo tanindrazana asakadalegna zay vahoaka asakadalegna zay vahoaka fa zay MRFM zay mitsanga ziska maty fa vahoaka tsikene ambakegny ary vahoaka tsikene ambanibanigna aza badoegna vahoaka zala eli grave amizay miraty za magnontany izy ty moa monsieur le ministre de l'agriculture tsisy olo afaka magnano analyse ny lavanina ondragna anareo ty ma Madagasikara ao misy baka agnatin'ny raha ty ato certificat d'analyse di certificat d'analyse miragna équivalence amin'ny hoe phytosanitaire tahirana agnanaovandreo phytosanitaire ndraha ty certificat d'analyse ndraha ty Marseille incroyable l'avenir miondra à Madagascar à Marseille magnano taratasy phytosanitaire ça veut dire ni certificat d'analyse livraison amizay mandeha ia zalahy grave livraison mandeha à Alboria io en Espagne à Valencia tanareo trajet zay Marseille magnano certificat d'analyse Madagascar magnondragna lavany à Valencia Alboria en Espagne destination zegny venao rajoela mivolagna fa hoe misy ny fiarakarena à Madagascar ambarazy abaka ta Marseille no manaovagna raty izy io Marseille société Vanalis tiako Vanalis zegny zegny agnarany raty izy ty jusqu'à diagonagramme ndraha io jiaby nazonay izy io le catégorie lavany mampalahelo tegna mampalahelo aboaka koa baka io firenena iaraha-managna zala tanindrazagna iaraha-managna aza badoenareo vahoaka normal ane ingara vatomanga magnapotiky vidiny lavany magnapotiky vidiny poivre sauvage io kabarompo 4 novembre 2024 raty bravo rajoela toiza fa mafinaritra abadoeza efa oaka ambanimbaniany tanindrazana fa ty be miambigna anao zalahy ratsy za tsy menasy anareo fa mampalahelo le firenena vahoaka akadalenareo mitoaka akadalenareo mivary tsinjo tsy haiko vary famille tsy haiko niny tosika tsy haiko niny famille non oh normal amizay ro zio miady antragno cinéma ozy aminareo magnano cinéma za sura teto zany volagna tamireo mpanjono tatany be ndefa nitaregniny kaiky za regny ndraiky ro mpanjono tamin'ny ouverture de pêche maloky
Kazomborogno jusqu'à maso partinose faly igny nitaregny ny raha nataony ministre ny pêche donc lombolongony zegny pêche matoa lavany misy raha karaha ty fa zay kasakadalegny fa mbotsaka raha ny dosi ny pêche mbo azo nefo ary mbo hitany koa hitanareo raha misy zao ry vahoaka à Gabon zany za journal d'Afrique marandraigny za ndraikindraiky mivola nay mazatsy nandeha nataon'olo beko africain za baka africain fa za métis fa za tiako nataondreo karaha gabonais sénégalais azovy koa amin'ny Ibrahim Traoré agny Haute Volta tsy haiko azovy fa nagnino za nandeha natao malagasy potehigny ny tanànako ravagny ny fanagnako zanaka gasy za zalahy anareo boko vola hoe fa mitia tanindrazana ty fitiavagna tanindrazana samy magnano compte atsika volagno kilo ny lavany en Europe na ivelany agny entre 1600 1800 d'euros kilo raha ty 136 carton eritrereto hoe 4 kilo agnatin'ny carton raiky 7 palety certificat d'analyse atao Marseille n'importe quoi wow nefa zay koa mitondra asigny volongany araiky miboaka tanànan'ny Madagasikara io zay tatanareo vola 100 euro kakazo araiky mitondra asigny baka anao baka Madagasikara eto andesa asigny taony asigny araiky aboka kakazo magnano phytosanitaire anao fa anao koa avy vatonano avy ambaribe anao ngalandreo 100 euro kakazo araiky mitondra sara ino voandalagna anao baka anao nazariko maiky na ino ka tsy nagnano phytosanitaire anao anao marary avy aéroport international fa ty phytosanitaire na hoe certificat d'analyse natao à Marseille atsika moa fa tsisy vétérinaire atsika moa fa tsisy service phytosanitaire à Madagasikara ke à Marseille mandeha magnano izy ty apetrako fagnontaniana mahagaga mahalany fagnahy izy lihira za tsy tokony nagnano live niany fa raha ty nazoko aligny igny marandraigny zany za amin'ny faxinaka io za mahita raha ty wow incroyable incroyable ndre za tsy haiko tsy andeha hagnano sport parce que za magnano sport jusqu'à marandraigny nangala jeratsy igny za namaky onde tay raha ty affiché koa baka io nareo jiaby mamaky mizaha raha ty zay teto nefa ny volagna io letsi io misy affaire maloto zo raha koa fa exportegna baka amitsika ao raha vatomanga tsy maintsy eo izy patron raha jiaby io rajoela taretry magnaraka reto pitra hoaka reto amizay magnabady vahoaka ry vahoaka malagasy za anao izy atsika anareo mitsangana amizay avy eny mitaky le hoe fédéralisme apitra état fédéraly maro baka mbola misalasala sady tsy mahay magnavaka hoe tsy mora ny apetraka zay na ino tsy mora zava fa 27 pays zao nagnapetraka état fédéral io nagnino loha navita atsika tsy mavita misy pays farany pauvre
tamin'ny fotoagn'andrana faratsika Somalia. Zafa Somalia zao fédéral. Somalia zao ny ohatra atsika lavitra. Zafa Ethiopie. Navieny zao vireto Lionel Richie sy ry Michael Jackson sy ry Joe Cocker sy ny forongony namorogno le groupe hoe US for Africa. Niady am raha namely kere namely éthiopien, malien, sy sisa tsy voatanisy eto Soudan. Jiaby regny zo io nanjary firenena fédéraly. Ai amizay ro nialandro lavitra etsika. Komoro ambon-dragno io nialan'ny Komoro lavitra etsika. Anao Rajoelina, anao nivolagna démocratie 2009 anao nitady place. Anao boka tsy hoe nitady place fa naposindreo handeha ngala place teo noho tsy fisian'ny jerinao, de igny anao ndraiky le ampondiny agnombonao aroe karaha ty. Namono vahoaka anareo, firy vahoaka ny vonenareo. Ao ny sasany tsy hita faty ndraiky niany. Nandehanao mikanjany démocratie zay napetraky ny dadalahy Zafelbert Ambojatovo. Niany ny foagnanao teo nefa ny anao mihitsy nandeha teo nitokagna hoe kianjany démocratie Ambojatovo. Niany izy ny foagnanao. Nipitenao tanteraka Rajoelina sy ny fitondragna ty ny hoe démocratie ny Madagasikara. Ino raha misy mandinetsika vahoaka. Nisy ny tantara ny 72. Za tsy mivolagna le tafara regny tsy hoe tsy ankalazaigna. Fa navieny place 13 mai teo tantara ny 72. Raha mandriaka. Nipetraka agnarany hoe place de l'indépendant 13 mai. Apetrako amitsika jiaby fagnontaniana niany. Même Rajoelina agnapitrako fagnontaniana zegny. Même ministre Mponina indrindrandrindra mivantagna aminao fagnontaniana ty madame. Magnino moa 7 février ankalazainareo Ambotsoratra tsisy hoe ka resaka autorisation. Tsisy hoe ka limitenga olo mandeha magnatogno anareo ndraiky vandivandinareo amin'ny 7 février. Azovy namono olo tamin'ny 7 février Ambotsoratra. Olonareo, généraux nareo. Fa niany olo mankalaza 72 13 mai malaza ary mipetraka ho an'ny tantara. Tsy mahazo moatra ny roapolo anareo magnatriky ny voninkazo eto amin'ny kianjany 13 mai. 24 heures sur 24. 7 sur 7, 365 jours. Andanianareo volana milliard magnapetraka zandary, tsy haiko police, tsy haiko maramila, tsy haiko misinareo 13 mai io. Fa ino marambesinareo amin'ny 13 mai? Ambarazay boka ino raha andeha ambesinareo amin'ny 13 mai? Na ino koa tsy agnapitranareo karaha io koa amin'ny 7 février. Agnapitraka karaha io koa nareo namono olo tamin'ny Jules de Gilles ambaravaragna ny Mamasy. Fa 13 mai petraka koa ndraiky naviena agnaran'ny place io 13 mai 72. Izy ty zegny koa nareo ray lovy fa koa niny avahoaka vorondolo fotony misy hinana anareo amle favorisme fitondragna andesinareo le fitiavategna zegny. Non, azafady vahoaka malagasy. Miala tsiny, miala fondry, miala satroko za zalahy. Za tsy tragno jery, za tsy lapan'ny fagnahy. MRFM koa karaha zegny tsy tragno jery, tsy lapan'ny fagnahy fa basy vita eky ny nataonareo. Isakanao mifao marandray volaniko aminareo, anareo tsary tsy maregny scandale ataon'ity fitondragna ty. Scandale.
andivolagna nino koa nareo azy eo amy dossier ty mba raha zay baka ho bibliako volaniko andivolagna nino koa nareo azy eo amy dossier ty handeha havandy nino koa nareo azy eo amy dossier ty 136 cartons lavani 7 palettes certificat d'analyse natao à Marseille le 4 novembre 2024 dikan'izay mbola mitohy ambadiko punaise rajoel mandini anao zandry lahy mievera anao ro gouvernement zagnahary tsy ambigninareo niany ambigny efa razagna tsy mitanareo niany razagna mitaza efa ny marigny tsy misitriky zo mambaranareo olo jiaby raha tsy jery karaha nareo na hoe raha tsy fisaignana karaha nareo olo marina anareo afo magnambara zay raha misy olo marina anareo afo mpagnamia zay dossier na amy lapa zegny na amin'ny primature dikan'izay olo fa kajo anareo mivoleza anareo ndraiky arrestation ndraiky fagnagadragadragna lafamin'olo eto za mitodika amy zandry lahy Wilfridy tapisoemeny donc zay za koa tsy diso mialatsigny zandry lahy Wilfridy nisy resaka ara gazety fanaovana gazety zay nataony ngai zandry lahy Wilfridy le resaka droit de l'homme zandry lahy Wilfridy question ty navy napetrako tamy zandry lahy Paolo fa tsy saky ny Paolo valigny anareo volagna hoe atsika ny signé contrat nagneky teo anaty andro zao tontolo zao tany Genève fa hoe agnatin'ny fikambanam-be ny droit de l'homme Madagasikara agnatin'ny lalagna ve fagnanamboramboragna olo agnatin'ny lalagna ny droit de l'homme ve fisavosavagna telefon'olo agnatin'ny lalagna ny droit de l'homme ve fagnagadragna olo manohitry mivolagna ny marigny mitetera mamparareo anareo miralagna apitrako fagnotaniagna azy agnatin'ny droit de l'homme ve olo marary ara-pahasalamagna hitapoko ira-pirenena gadranareo amy prison aboa gadra politiky zegny zandry lahy rolahy mitodika aminareo za Paolo ndraiky Wilfridy taky amy fitondragnanareo ty aboa gadra politiky fa zegny tsy agnatin'ny lalagna wala tsy agnatin'ny signature nataotsika ta Genève amapikambagna ny droit de l'homme atsika ampiara ny droit de l'homme fa tsy mifanamboramboragna olo fagnagadragadragna olo fagnanaovagna arrestation la famille-n'olo à gauche droite ce n'est pas ça tsy zegny ny fivoaragna ary tsy zegny ny fandrosoagna stop tsy kene ato amin'ny RFM zany ary toerine ke amaragnako izy rivahoaka malagasy za tsy tananareo ela koa ma andra fety ankamaronareo zao fa nandela amy pique-nique bon atsika zao boka tsy hay karaha ataon'izay ambariobe boka zay tsy may hoe karakory lalagna amy fe fa hoe misy plage privée mampatsiaro za raha plage privée atao anisy baka le resaka océan any Côte d'Azur za tsy may hoe mbiagna ma Côte d'Azur nga raha zao mipetraka parce que izy mivolagna fa ataoko Côte d'Azur anareo Diego fivoriagna forum ngeza indrindra maneran-tany resaka océan zany hoe resaka andranomasigny ny tontolo andranomasigny atao anisy en Côte d'Azur za tokiky mba nikaiky ny namagna sasany anisy za hoe karakory manao fa misy délégation maromaro hitanay na avy eo
zay mahita gouverneur nareo Diego na avy eo normal izy mandeha parce que izy mpagnanao feran-taon baka amy PFOI. Tsy zay fa ary andeha moro diaspora zegny volaindreo manafo aminaka baka nisy andeha moro diaspora zegny alohan'ny olo sasany délégation sasany ho avy koa fôtony maromaro normalement baka le forum océan na ity resaka andranomasiny ity maromaro ny président de la république sasatsasany hiatrika izy ty agny anisy le raha ke za mba mahotany ministry ny pêche, ministry ny tontolo iainana, mba misy fiarovagna ny ranomasiny ve ataonareo? Fôtony anareo koa mivola hoe miaro ranomasiny, ny tontolo ny ranomasiny. Tsy tokony ataonareo karaha io Nosy Ranja. Nosy Ranja ni capitale de l'océan Indien et Mozambique, tany fantodizan'ny tortue de mer bado reto. Tsy adalagna UNESCO nagnano Nosy Ranja, île protégée. Seul dans l'océan Indien et Mozambique, tany fantodizan'ny tortue de mer io. Niany izy nandeha nataonareo raha karaha io. Araiky zay. Mba dininareo ve ministre ny tourisme? Ny corail isan-karazany. Misy tsy mahita, misy tsy ahitagna an-tany hafa koatsy amin'ny Ambaribe Asakatia io corail sasany magnodidiny io Sakatia io andeha gnanaovanareo étoile tsy haiko 5 étoiles hôtel magnakory ataon'ireo corail reo koa idirany vedivedetinareo ndraiky lakalaka tsy haiko ninonareo mondrika aty ranomasiny Sakatia tongotongno teo tongotongno zay vahoaka zanaka Ambaribe mipetraka teo zay tsiniky namolaka ndre araiky corail. Niananareo ndeha hagnano hôtel 5 étoiles Sakatia mba mandiniky le kabesonareo. Kabesonareo koa mbola malemy agnabo eto. Aseva saketany mampahiry izy. Fomban-drazagna zegny. Aseva fandrama boko aseva saketany. Mahery eto kabesonareo. Fa kabesonareo mbola malemy tsy mandiniky. Ministra isany. Ary fa mandeha bruit nambarandreo manafo sasandreo zata baka nisy hoe tsy mahazo mitondra telefone zay, tsy mahazo mangala vidéo zegny lera miogno mikoragna amindreo. Dadilaindreo ma mividy telefone nareo sa dadilaindreo nagnefa abonnementareo agnontaniareo baka io telefone nareo nivanga io posinareo magnefa abonnement zo volanareo fa tsy volandreo ala tsy posindreo ampiasa aboa. Ho hitatsika io fandehana ke eto dia mirary atsika jiaby avita alatsinain'ny Pentecoste ara-pahasalamagna ara-pagnahy enganika omba fanay masigny marigny hilatsika amitsika vahoaka malagasy tsirairay fa tsy osy eto any na mahondo na masaka karaha reto mpitondra mamona atsika jiaby ty.